ମୋର ୟାଦ ପୁରା ପୁରା ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଣିଲେ ବି ତା ଯିବ ଟ୍ରେନ କରି ଯାଉଛ କହିପାରିବି କଣ ତମେ ଡାକ୍ତର ତ ଗୋଟେ ମଥାରେ ମେଳିଆ ପଡିବି भी ट्यूब खोलिब ना पूरा जोर से टाଣିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା କରିବ ତାକୁ ମାନେ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସିଏ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ନି ଡ୍ରିମ ଗର୍ଲ ମାନେ କଣ ସ୍ୱପ୍ନର ଝିଅ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନର ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଡ୍ରିମ ଗର୍ଲ ମାନେ ଏଟା କିସ ଫ୍ୟୁଚର ଡ୍ରିମ ଗର୍ଲ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନର ଝିଅ ଅଧିକ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରୁଛ କି ନା ନା ମୁଁ ଖାଲି ପାଣି ପିଏ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ନାଲିଆ ଜଳ ପିଅ हेलो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ट्रेन फॉर तो आज जो प्रैंक कलो वो सेटा पूरा माने दुनिया रो फर्स्ट टाइम पे सेमती प्रैंक कलो सेही पे आज पूरा ट्यूब किंग फिशर बदले ट्यूब वाला तो जैसे पूरा भी ट्यूब खोलिबो ना पूरा जोर से टाଣିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା କରିବ ତାକୁ तो पिया गाइस तो आज जो प्लान कर हम देखिए रमन गांधी पटे दवा हेलो 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 हाँ हेलो हेलो कौच कि एक्चुअली ये नंबर टा मो मोबाइल रे सेव थिला ना तो मु जानि पन्नु कि ता लागछि कोंटी कि आज्ञा लागि छि कोंटी एटा लागिछि रोहिमानपुर रोहिमानपुर आज्ञा रोहिमानपुर माने कौन जिल्ला रे जिला बालेश्वर जिला बालेश्वर तुमर किस दरकार कहउजनी एते किस को पाई पचारुछ मोर एक्चुअली मु गुटे गूगल सर्च करने की माय फ्यूचर ड्रीम गर्ल यही नंबर टा बाला हेलो नानाटा किस आस्तिओ तो नाट आसिला ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल हाँ हेलो हेलो आपन को नाम टा माने तुमको लागिला जे सिए तुम स्त्री नी ड्रीम गर्ल माने कौन स्वप्नर झियो माने स्वप्नर মানে ফিউচার ড্রিম গার্ল মানে এটা কি তো फ्यूचर ड्रीम गर्ल माने भविष्यतर स्वप्नर झियो हेलो आपन को नाम टा আপন মো নাটা পূজা জানা पूजा जना হ্যাঁ अब आपन को भौणी गले कुआडे खुशी दुख हेलो খুশি দুঃখ दुख और खुशी जे तुम भौणी হ্যাঁ से माने गले कुआडे हेलो তোমার কাহাକୁ দরকার কହୁନ मोर खुशी की दरकार दुख को मु भूल जाई छी খুশি কি দরকার हम्म ଅଧିକା ଡ୍ରିଙ୍କସ করছো কি कौन ଅଧିକା ଡ୍ରିଙ୍କସ করছো কি ना ना मु खाली पानी पिए ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ନାଲିଆ ଜଳ ପିଅ ना ना लालिया जोड़े नहीं मु बेले बेले ସତ କଥା କହୁଛ କି ତୁମେ କିଏ मु एक्चुअली मु भूल जाई छी मो याददाश्त पळेई छी मु सेही पई जे नंबर सेही पई नंबर खोजिबा पई मु गूगल रे सर्च करछि गुटे गुटे नंबर हेलो ତୁମେ ନା ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମୋର ୟାଦ ପୁରା ପୁରା ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଣିଲେ ବି ତା ଯିବ ଟ୍ରେନ କରି ଯାଉଛ
କଣ ତମେ ଡାକ୍ତର ତ ଗୋଟେ ମଥାରେ ମେଳିଆ ପଡିବି ଏ ତମେ ଡାକ୍ତର କି ହଁ ହଁ ଓ, ସେଇଆ କଣ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆସିବ କି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବ ତ ଚାଲି ଆସ ପୁରା ଏରକମ ସର୍ଜରୀ କରିବି ପୁରା ଭୁଲିଯିବ ସର୍ଜରୀ କରିବ ନା ସର୍ଜରୀ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ଅଛି ବ୍ରେନ୍ ମୋ ଏବେ ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରିବ କଣ ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କଣ ପାଇଁ କରିବ କଣ କଣ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଭୂତ ଛୁଆ କହୁଛୁ ଭୂତକୁ ମାନେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଯେତେ ଆଣିଥିବାର ମୁଁ ଜାଣେ କଣ ଭୂତକୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ଯେତେ ଆଣିଥିବାର ମୁଁ ଜାଣେ ଭୂତକୁ ମଣିଷ ରୂପ କରିକି ଆଣିଦିଅ ତମେ ତମେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା କି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିନି ପୁରା ସଜାଇଯିବ ମୁଁ ସଜା ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ କେତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଧରି ନିଅନି ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ନା ଦେଖିଛ କହିବ ନା କହିବ ନା ପୁଲିସ ଅଛି ମୋ କାକା ପୁଲିସ ଯାଉ ତ ଓ ତମ କାକା ପୁଲିସ ମୋ ବାପା ହଉଛି ଓକିଲ ହଁ ତ କେତେ ଓକିଲ ମୋର ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତମ ହଁ ଦେଖିଛ କହିଲେ ମୋ ବାପା ନାମ ହଉଛି ରାଜକୁମାର ରାଓ ରାଜକୁମାର ରାଓ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ମଜାକ ଭାବୁଛ କି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ତମେ ମଜାକ ଭାବୁଛ କି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୋ ବାପା ଓକିଲ ହଁ ମୋ ନାମ ନା ମୋ ନାମ ସର୍ଚ୍ଚ କର ଗୁଗଲରେ କି ମାଇ ଫ୍ୟୁଚର ଡ୍ରିମ ବୟ ଦେଖିବ ମୋ ନମ୍ବର ବାହାରିବ କଣ ଡ୍ରିଙ୍କ ନୁହେଁ ଡ୍ରିମ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କେଇଠି କହିବ କେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ତ ହ୍ୟାଲୋ एक्चुअली ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତମେ ଯଦି ମୋ ଆଡ୍ରେସଟାକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବ ତ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ମାନେ କଣ ହେମି ହ୍ୟାଲୋ 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 কিছু ସେଇ ପୂଜାର ବର୍ଗ କଣ୍ଡରାରେ ଝିଅଟା ବୋଧେ ପୂଜା ଯାଇନ କଣ୍ଡରାରେ ଝିଅ ଦେଖତେ କେମିତି ଦେଖତେ ଦେଖିବା କେମିତି କଥା ହେଲା The person you have called is speaking to someone else. ये काटे देगी बीजे तो Call again later. ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି तो जदि वीडियो टा भल लगी तो वीडियो को लाइक करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब करो